Kumawu TV aba Amansane yena yedi Kumawu TV aba Amansane winyano baby ya Kumawu TV Amansane yena yedi Kumawu TV aba Amansane yena yedi Kumawu TV aba Amansane winyano baby ya Kumawu TV Amansane yena yedi Kumawu TV aba Amansane yena yedi Kumawu TV aba Amansane winyano baby ya Kumawu TV Amansane yena yedi Kumawu TV aba Amansane yena yedi Kumawu TV aba Amansane winyano baby ya Bafana kama sama mami Bafana di masama mami Bafana tuminyarewa Na wa mama wadi yeso chai Usi ya uya Bafana eba misa Honoria Sasa na maya ume Bafana eba misa Candidate Sekola sunamure Habibi duro mujata Bafana eba kapso Uno kapsos na uno mister Kumawu TV Amansane yena yedi Kumawu TV aba Amansane yena yedi Kumawu TV aba Amansane winyano baby ya Kumawu TV Amansane yena yedi Kumawu TV aba Amansane yena yedi Kumawu TV aba Amansane winyano baby ya Kumawu TV Amansane yena yedi Kumawu TV aba Amansane yena yedi Kumawu TV aba Amansane winyano baby ya Kumawu TV Amansane yena yedi Kumawu TV aba Amansane yena yedi Kumawu TV aba Amansane winyano baby ya Kumawu TV Amansane yena yedi Kumawu TV aba Amansane yena yedi Kumawu TV aba Amansane winyano baby ya Kumawu TV Amansane yena yedi Abusuafo yɛda mo nyina ase ade ba Kumawu TV afidikasi agentre ha ewu wiase enyina so oba de nhirawo oba de enyo kese se bra no wo abotre na wa daje na bom pa ye nso etaye chi se Kumawu TV enkoso efise ye no mu na edi dwuma da bia meka se ye masomfo ye de wo ha se ye sommo de mo pe ene ye beye enye de ye pe madawo ma mo na mo ma ye yen se mo ni ho no ma yi ni ho enti mo ho ma ye de ene ye buudu efise ye ochitafo akese enketwa asomfo aboafo ne asomafo nyina mo nyina mo guso bom pa ye etaye chi mo na mamu ye mu ayedro ye da mo nyina ase ahwefo ye na se enko yie anasa emu a
enka mo anka mo franka mo beka we nso de yeye mo na mo je yoyoyo enti na da bia meka se yemfa animonyam ene aseda PSC emfa mamo efisa mo na maboa ama Kumawu TV ITV na the spiritual hospital nso ewiase age atom nyina eyemo mpaebo ene hwe amohwe yeye yeda mo se ena nso eyenne ye guso esua de na ebra ye nuano mosonifo yi ewo Ramadan mu ewo akwamkyere mu yi na okohia se si yetimi ehwe Bible mu ne pensem mu ne he de Bible no eka ade na yanko Quran no ye he de Quran no so eka efise Kristo ne nua ne Muhammad ti asem yo Kristo som ne nua ene mosemi som me kan se obi nti ase obi se dia na Muhammad ne Kristo ewoye ti na wontie ne omabi ase fi say do ade Kristo som bae no anasa nam no som bae Kristo som bae friend Isaac ne wapa na Abraham dia nam no so ema Islam esom bae ono so ya friend Ishmael ono so ne wapa na Abraham enti ya furukrom enti follow the trend no a Christianity and Islam ni nyina enuafo ti na da bia na metufu se unu obi gidie nkwa enkodi natem unu nipa bia mafutu na wo ma ne se obi abehia ne bia fa religion to nchen fa gidie na to nchen hunu se wo oyo onua ti se gidie ne sesa nipa bia ne sesa on se de adnete Bible se be ya mun nipa nyina ntemra somdwe enti se onu nua ntemba eba asomdwe a ebeboa wo me pa cho me da ase me amedi dwumade ho chia me medin Major Prophet Charles Opokudako me pa cho ewiase nyina ni me se from Major 1 eno ne dia da me so na sa open ma home dia ma home ni nyina ka bomu ne ya betena me so dia ya from the Great Oracle 1 abusu ya Nyankopon shaw ma me ena me homra me ko je nkrato me ba e beto aso me da ase ti ehoni ade come up akata wan nice one they say when are you so na se forklift de dada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me beturu ye no ana nchansi ni twa no aye me de asewo chale me nua na ja obi abodan so ma no na nye kra wo the way was fine to kra dem finfin no nso to ebebo ne se shower no chama aboko de me say ma bokasi dan yo e dia man international contractor na obo so na me nua iba ya wo se chale nsuo to a be se shower roof ni nyina anye papa wo dada GB1 yeah say rain go away come again another day unsa na no oba me ma IBR we are okay aside IBR no you were alozinc and you was self lock na ni nyina wo de anyina nchen kakra say dia be bomu sonko kura ne say you were embossed and you say me to me the number embossed there be we are safe o the board down so papa ensuo to awie bo apetampe utim ya utim de tim enti mo pa se me dan be say di mu ye free bibi roofing sa roofing no obepo modern no ama inspectors edi kan akwa check ahwe eye enua carpenter ni de ball wo dan ne so esan say ye nchansen ne de bebo so ama wo ye pedimpa esan say ye wodimpa dada e say kala be na mo de bebo man me dan na match wo ye chameleon wo nye chameleon enchan GB1 nice one ye wo kala bia bi me kamechiro ye nko me mfa mo mfam obehu GB1 Industries wa koma e ben custom barrier wo fin so kwan so and I'm a surprise. Edusa heba mixture. Any edusa heba capsules. And who done an enemy go di brew? Who say Tim the complain who see any cocoa ne epese jo to them. And no who drink a sepan and enemy go di yen. Now wouldn't a yama or barney bem. Edusa heba mixture. Any edusa heba capsules. A ye cocoa. Any sisi ya red dro kesia pa. Edusa heba mixture. Any edusa heba capsules. Edusa heba mixture. Any edusa heba capsules. Emma memme jina brane. Na eye meyi. Hey, ne dra wasisa na bob here. Sila, me ko mi ni ya kwa edu. Wa dance here. Aye juma kata. A living testimony. Ona kwa jodi e. Edusa brain. Obie timinumbi. Ajisa painful. Wana woman kwadano for. Any de onye mfie dumi no. FDA ahwehwe saa adwadie nkrato yi mu agye atumu se eye
Bafana kama sama mami, bafana di masama mami, bafana tuminyarewa, na wa mama wadi ya sochain, usi ya uya, bafana mister, Honoria, sasa na maya ume, bafana mister, Candidacy, Separation number, Abibi Duro Mujata, bafana capsule, oh no capsules, no mister. Open phone and no, wouldn't feed me my jai, and what you appear to me no. Now, Bubbo Beer, Ubenya Bafa Mister, and the capsules or my mobile tone pabia. Kai say, a drain young mamma for when you fear to me, no, and mapping for, and no bad time or money banner for. Bafan, would Jidia Jonkwan. Kumawood TV amansane yena yedimu Tale ti ehoni ahade come up Akata wine. Akata wine. That's what I say. I dey say when I use you. Na say forklift dey dada. Eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha. Na me beturu ye no ana nchance ni twa no aye me de. Asewo. Tale me nua na ja obi abodan so ma no na nye kra wo. O the way we find to kura dem finfin no. Nso to ebebo ne se shower no. Chema aboko de. Me say ma bokesi dan yo. E dia man international contractor. No boss na me nua yi ba ya wo se chale nsuo to a be se shower. Roof ni nyina anye. Papa wo dada. GB1 yeah say rain go away come again another day. Unsa na no oba me ma IBR. We are okay. Aside IBR no you were alozinc and you were self lock na ni nyina wo de anyina nchen kakra say dia be bomu sonko kra ne say you were emboss and you also me to me the number emboss there be we safe o the board down so papa ensu oto awie bo apetampe utim ya utim de tim enti mo patch say me dan be say di mu ye free bibi roofing sa roofing no obepo modern no ama inspectors edi kan akwa check ahwe eye enua carpenter ni de ball wo dan ne so esan say yen chance ne de bebo so ama wo ye pedimpa esan say yen ye wodimpa dada e say kala be na mo de bebo man me dan na match wo ye chameleon wo nye chameleon enchen GB1 nice one ye wo kala bia bi me kamechiro yen kwa me mfa mo mpam obehu GB1 Industries wa koma e ben custom barrier wo fin so kwan so and I'm surprising. I'm sure yadamuna sibio yadama sesama twa na yakwaje nkrato aba na mampa aba oba de nshira oba de enye okese ene asemtra eda ho ne se last time ye program bi efa ko omukare se Quran ye program bi fa Quran ho na Quran no ye bisa se Quran no enkremofo se efiri nyame ho direct ene baaye na se nipa bia nsa nsom menim rams ku efiri beto fom ema obi hunu ya okotam ye na yenya odisuani from the Islam me ma de bia me ye bia from the horse's own mouth me mfa wada timenya odisuani bi from the Islam anasa from masrachi dem ene ono abetra ha ene obi ebiem no se nya no kre Quran no eye nipa na twroye eye inspiration from the Prophet Muhammad and the nipa twroye na da bia meka asem se ade bia nipa de nsaye bia o how bi e ho e was bebre enti no openere ba cheche no enya asem bebre ebirimo FF TV so de o kan nya no kore ene ade now she real program no omo friends anya no kro omo ankasa sa afre back papa ehim fa na watch ni enkonsu bi won sama na o kan no kro na emo ye ma kwai e ma meka emu ye ni ma se entina ne enso ye fa fidie no se de o kan oboa se ofiri akọ e malam fo akese ya omo nso astudy Quran no enimu ababeta na chi se de ono kro wonni onya hunu ye no omo nso dibi ka ho se ade na branche na kan e real e bi before ntina me say mom ye nto ye bo ase na ye nsua ne ma bi
so wonu ya bi ka asem bi a efiti preko pa nka nchen se woboa to bo ase ne so ya bibi ebi ya na bibi pa bi ye dai ewom enti na abrante na masama to mensa afre no wasa ba bio ne ya ba betoa so enti obroni ko se broni ka se wase is Quran real Quran aya real ana se e fake anu ne ya ba be hwehwemu yi Quran no aya no kore se onyankopon na de baaye ana se enye no kore se onyankopon na de baaye azawo mu a yenhwem azan ne mu so a yenhwem Abdul Salam Major the same point also FDS yamfro Hassan Abdul anasa Abdul Hassan Major ebia ofera Major so Abdul Salam Major so Abdul Salam no na me de mefre wo automatic because won't me tane wa identity wuti fie na ofra wo say Abdul Salam na free wo be bi ha say dia wo be esa no wa na atia no Abdul me mo akwa aba Major so me nsa tachiwa fo nyina ho ye onyame adom tachiwa fo bia ho e do ba de ase tachiwa fo e chia mo nyina Abdul Salam aba bedru asundwem Abdul Major me nsa malam fo na abeka ho emperenfo abeta wo chia mo nyina mo sua Quran no me nsa mo nyina hwe ye obi aso ho ye e do ba de ase na obari ka sanse wonya problem bi ade Major problem nya problem bia obi anto se wo so na mo manya kitafo mo ne wow asam no ko anto sebe sanete abi before problem ansa ade bi e ba foforo bia no ya na e de se ni pa beji atom entina esum bi e ba bia no omfa ne easy gisa wo ko na nyanse ka na etuo ene ade na mmom obenya problem wo mo aye nyuntum ya be fra antichrist anti Muhammad anti wa hwan ni nyina ebebem nanso no oba bia da wo ma ya be ya famu de Abdul ebia ene da obi age bra wo hwe kuma TV o huru da ana program ko wonim program ne far by the spiritual house seat kuma TV efidikase so Abdul besawo obeti wo kira kwan kakra no kire dwumadi a wutimi die anade wutimi ye na do number nso atudwa na obi ehu nipa kora wote ya wo ye kristoni wo ye kramani ana wo ye hwan yo Major meda wase bium anwumre echi ahwefo ne tiefo amohwe na anwumre Major edi a ye frame me Abdul Salam meda ase o frame Al Hassan Salama Major so yo bi a be free teachman am say me ka say teachman for dodo na enime e no mo hwe me na anwumre Major me yo bi a ahaban aye de sayade ene ho adwuma na me ye oh wow am say last week I be ba ha me bo bi so ba say na emre ni swanti yantimi ammo dodo na so ankyere that's right na Major kakra betimi aka na ya to your program no so say me ka say oba wa say white aye no be say infie miensa infie num Major on frame o ma mo frame week we no dance o mo de brem enura ne enne no me nko na minim wow te tro white do be ye 3 days na enura no na ekọ emma biu ena me san ka ma menye nkrato ma esi a me ba tale ti ehoni ade come up akata wan man I say when are you so na say forklift de dada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me beturu ye no ana nchance ni twa no aye me de asewo chale me nua na ja obi abodan so ma no na nye kra wo the way we find to kra dem finfin no nso to ebebo ne se shawa no chama aboko de me say ma bokasi dan yo e dia man international contractor no boss na me nua iba ya wo se chale nsuo to a be se shawa roof ni nyina anye papa wo dada GB1 ye say rain go away come again another day unse na no oba me ma IBR yo amsia for ya sa baby o Abdul Salam no da asem so asema na me kan se ena me san ka se obema o se se bi o ne be ma sha ana se me kan se asem no kra yem to so be ne kotisha no pe magane no pe se emu ye dudi ma no na ye din ma no me se me do on frame ye be ma na duru a obeye ne 10 days am so mo start week we no be 3 days ni 4 days ni o ma frame adanse o mo de ba no anu odin adina peja enya agro Major
liberty open no ebe ko aduro ena mejo me sande bae se mejo se asma na pressure no de ne de yare nketwa ye fa no nto nche na mejo obi a oto won ma wo se e bia na ususu se baifo bi ye o mejo frame o frame na ebe kire ahaban baako fo we kan bom mejo be dua na najo endua na wia anhwe no dua na wia obi be hawo nti so dua na najo se baifo no nya wona baba kwam na odu ani onu abetu onu abekọ aja ho o na de ko abepam o ton ade o mo meto anase mejo frame e be kire ahaban a obeti de ahye wo dan obi wani a wura dan ahaban na di sa ni na o timi nya o hwe Abdul mebre ni swa ya ba be sua de ebra mi too limited ene de ya bra no against ye bebre one number fatudwa na yewi a obi atimi anya akwanya afrawo mejo wa pese o frame and then numere se me free afide so ana o frame no me number is 0248 37 68 21 0248 37 68 21 where Abdul Salam the number ena ode atodwa no bomode afre no na ye power se say ade ofra wonti mpeke ote afide so medase Abdul Salam last time ye share ye bisa se Quran no metietim na mahwe niam bi ese Quran de eye kroje enti Quran say me fan say we a book ana we so a book yam fa say we eye Quran ana we a book kramoni say untimi fa Quran no ento ho na fa book bi ento so esa haram sa ene Bible Quran da wa just all the Bible to ase na the Quran no eto soro if you say obi ntimi nka nyame kasa bo anhye fi say book no Quran no if nyame nchen na bae ti Quran no da wa we independent obi anfa na wonka no na wo bae no wo bekire mu se da bi ade na nte sa na wo bo pani bi din se ye fe no warakwa na sa warakwa yi na nkoye Romani yam kana se we Roman father mpo ana Khadija ya oye Muhammad yire Roma fo na isha ware de ma Muhammad enti nkramosom Roma fo kora na ejeje so e ma nkramosom baaye enti uhwe Quran no a Roman fathers no ana epushi warakwa e ma ne tro Quran no fi se na Muhammad wa nko school da enti ono de inspiration ba o kan na warakwa no tro ye wiye na eja empanimfo bi eje baaye no mo dane ade ne se Quran no ye ni pansa na yeye na mo oba ade na nkasa na different soro baaye sa na ye de yetrim na wo baaye na betem se nte sa nya sa kwa na ade na tie na medical kasa ade bi ahase eden afedi ni pa bi ya ye nkramofo no bebre nso efrefre ya o mo nso peso mu asua de efa ba bi a wo de efai enti ene ye to so ewo sa area ho na yen sha semfri abisa kramoni se obi bi obekọ abisa bi haram so obekọ akobisa wuti haram kura eni kwa so okobisa wuti ma adana ya gbogbo so kakra na utrem na meso me bo kakra se da bi sa story no eye Bible mu asem ya ye David ene ohere so ana sa akodi we mu Quran mu ana akodi se eye Muhammad ono no ko wura bodam ni ade me pese take story ni free ho na dia wo de beto aso no wo de to aso mai yo mejo mesen da wasi bio me da wasi ne question obi se me na nwumre na mejo de wo ni se no kreka enwun papa na asasu we so ye nipa no beto na asasu we so amejo so ye nipa boni ni so ye nipa papa e wo se uja udin ansa no fira asasu we so enokre enti ade bi a wo ya na natibia bi a wo mu no pese wo be ye na nipa hu wo na medo na asem we am say 2 weeks na edikan bo so sanity e ma me kire mu a e be pem ba bi na se ne o pese to aso a eno ara mpese to aso abisa na se ma obisa me no medo sanity oko enkramo mu a Islam mo ka kire se abisa enye nti wa de yira anya abisa se ya de bia bo na se okona enkwa anya abisa to the send say
Major enso na ye nya na ewura fi se enne mbom a yete wo no se wo ya na ko doctor dia na doctor so o ko hwehwe ya ne kro ene de ye fa ne se eye o ko yes scan aba o ko yes scan aba scan no so ye bisa ene de ye fa ne se eye ye bisa Major se BBC kro ma se wo na ko sifo ba ha emre bi na komisheni na atamfo pe komisheni akunu no ana so mo pe na chi no ma komisheni den etu America odwane na se no mo kire ne se odwane ya to the sense se ogowura ebutan bi mu nti ogowura ebutan mu no ene nyankopon ma ananse ebeto ententan efa obutan na no nti atamfo no beduru ye no tomo na ababe ya chinjije ewo ho wonu se Muhammad shawono we se oni wono na wonu se tamba na Muhammad wura ananse ato ententan efigu ano ene saade a yenkope obisa formula na o mebo anwem na yenhwe ada se Muhammad ashim ampa na se onim mede ko fa obisa ni ba ye no obisa ni be bo anwem na o kan no krese Muhammad ashawono wow mede wana o mo start be ka tese enam so no kra sa obisa for ye nti ena ma onyankopon start etwa bisa mu se efiri saada na ekọ no ntwamu wo bisa hu no kra na ewo mu no ya wo ka no kra no sanete eno ma dan ne se no kra no ka ye nti nyankopon se enye tinko twa nto de anka nya meji to ma na ye to mu se ka bisa ye so omedo enti Quran na da ho no se ro ka kire se efiri soro na ba ye no medo ba bia bisi wo bia no na eja ho ena se ekuro bi wasen kura ekuro bi nso to aso sana su wentie wow ade bia e woniti sana te chance ni na wie ye na kwa Islam so start ye mejo se si e koma Muhammad ba ye no mejo na hadith and Quran na ye ba ko okay because no man no mo tire sa wa na kwa no mo tire no na ye ntire Arab na ye ko tire English okay o tire Arab na Arab nko a enu kwa na o tire okay na mejo bi se ba ne se na nne ye fere ba ko hadith and English ne wom and ye fere ba ko Quran and Arabic nko ne wom hadith no English version so komsheni anu masem ene no English version na sabra komsheni no ye broni anase oye English ni ene wo kan ye twa no English ma no ene yankopon so de no ye Arab ni ene ya make sa ne atwa no Arab de ama no sana omo pa kire mejo so na mejo de pele me katin ke mo fo ndani se mo man start se yesu ya de mo na Islam som enya Muhammad ene de bae Islam nye Muhammad de bae akwana to bombo bio mejo me ka enya Muhammad na di Islam som ede ba asu we so na wana de Islam bae mo me da se asma we bisa no mejo sala se do mo ka kire se nya ko be fa commission de ko soro e ko man sala ba ko 50 so on fa mra ya asisu na yenye no mejo usia de duru abi anya no kre emra na Muhammad e ba na sala wo hono nti ahefo a mo be na obi afa ne pen ni paper ngre ko no ko che shi za no to hono mesra mo firu abo bi ansan fere mi se ko ma juma do so me da se kwese me ka obetwere na wo ba gwa kenkan no hu se sa be na Muhammad maaye na sa nyema ne wo hono sala no ya mo hu o ma so ru o te woni ade eno ka mo friend say ablution nzukita ewo Bible mu okay no mo ye mra na Muhammad maaye wow say ko mo so abotia mu no medo ewo Bible mu mra na Muhammad maaye mo ngoro mo pa bo na mo nko mo ati di nkwa ya asoro no ewo Bible mu mra na Muhammad maaye medo se mpo mox na yesi ma no hwe east no na ewo Bible mu mra na Muhammad maaye wow ti medo me kan na se yan start nsuya de me da se medo yan ko ni se yan ko ye ko ablution no obi a wose Muhammad na de salaban sa na ablution ba na me ka je so boa nya no kure bi Exodus 30 verse chapter 30 verse number 17 Exodus 30:17 okay ni ba kwa no fa Bible no onkenkan obi mu se nsukita eye den ablution e wo Bible no sa ba na Muhammad ma na ho anu na na o mo ye se ka jo se Roman fo na tira Bible na uji echenje na Roman fo ye sa de no na Roman fo ye sa ablution no yes ablution no ho utrim
ohuwanum wasum ɛna ɔsan no na ho na sabe wakɔ yuhwu a wa ohuro ho kama uwia na de wo ma bɛbɔ fam na o bible nom mɛdo ni nyina wo mɛdo oh okay odwan nwoma buta ni batakari nyina o bible nom wow mra na Muhammad enya maaye na sa yan kramofo dia oh mɛdo yanko kaja gumu yanko na ta yanko ya sɛm no so kɔso mɛdo yanko Acts chapter 7 verse 33 Acts chapter 7 verse 33 that's apart from Acts 7 verse 33 okay say yan wura na mpaboa ana wasum nyame ɛwɔ hɔ Acts 7:33 mo medase ya tire na numere we medase mɛdo ɛwɔ hɔ nom yan wura mpaboa ansa na ayɛ de yasum nyame beto mama yan sɛ Muhammad na de ba no bɛkyerɛ sɛ o mo wura mpaboa da bi enti saa ɛdo yan kɔ yanim sɛ premofo kɔ mɔkso na mo tie yɛ sɛ fere bi azan ale mo tie mo no aha o be kremoni asa okay so we are person who be ehye bia no let the one fa Nehemiah chapter 9 verse number 4 Nehemiah 9:4 yes oh okay so me azan ewom Nehemiah chapter 9 verse 4 yanko kajagum o mi no kenka obehu na azan okay abeyan joba bia mox e wo se ehye obi oti ma numere be on kire Ezekiel chapter 44 verse number 1 to 4 verse 1 to 4 yes say you see nkramodaya anolente epoye fam for ni kira pie baby awia ni pie fe yes Ezekiel chapter 44 verse 1 to 4 wow lajo na ewo hono mra na Muhammad maaye so kuna mo ma che se Muhammad ko je sala ba ko ne ni gbabe di be kire ko se nyanko ko sansa na aya de bra Muhammad se mo fo mo ni kire ha ansa na ye de kire enso na ewo hono mra na Muhammad maaye that's right medo me kan ne na kire se wa wo se me di achenje no me kire wo ya mra batakari na mo hye no medo batakari obi anko Exodus chapter 28 Exodus 28 verse 1 going yes batakari eshemi oh na go wa leste batakari fuguni sa atade yeju botire ni nyina wo honom wow and this is Exodus 28 yes that's number 1 going verse 1 going batakari ni nyina wo batakari e wo honom mejo kajagum mo sha batakari na mo fanso ni nyankopon na mo botire mo and this is nkremofo ye botire na se ye ba boso a man na wadi se Muhammad penso na sa ne man ba ye hodada na wo honom a Israel for no mo ye wow na ma na sala no sa abere na mo ye no mo ye no once in a year no mo ye ne na this next year no ma sa no wa ye ba na adisuya no nimdia no to so so binu to tire se na o mo ye ne na so awia na wo ye ya this china awia no sa ye ba ko okay enti Muhammad ba ye no ene Nyankopon ko hye ne ma ene ma no e wo Mecca ene je se na sala na eni wo no na wo hodada Nyankopon so ko hye ne ma Muhammad Israel for de wo ntwamu eno so wo hodada eno so wo hono okay medo na wo hono na omo nso ye esum Nyankopon do mo ni kire awia pie ye wow medo sa ansa na obi be di sofo ana obe imam ye kan no Bible mu ansa na Quran e be peke that's right also me boano the Exodus 29 verse number 1 going ansa na be di sofo ana be imam di sofo ana be imam no e wo se ye je wo na mfieburu wa we di afe wow medo ani odwan mienu a di afe that's right na e bi dwira wo ho ye kuma boa no a yes ye de moja no asra wo yes ansa na ya makwa mo di sofo ansa na ya ma wo ho ate na ya ma ye sofo e moja na ntwe moja no odwa moja yes ye twa de gu so oh me de kremofo de usua Quran wi asa amamra ye kan mo ye ene nyina mo da so ye oh mo ye usua Quran no wi Quran nyina e wo say kum nwan de ya amamra na amane de ma that's Christianity mo moja sa na ma no ha de ye ja ye ko ye bi haram na me kira o say relationship between Islam and then Christianity ba ko sa de tie eniafo nyama kremofo ye nyina na wo hono ma mo ye enti enye Muhammad na de ba yo mejo na se uhwe Quran no Quran no Bible surplus sande tie Bible no de amem no e fa kase o chim ko bu Quran no okay books no bi wo hono ma Bible no ntimi ampeke Quran Bible be peke sa books no okay eni tira ba ko Quran no asema bo hu wo hono bi aba Bible wo hwehwa wo hu Bible mu de wo ko ma
dodo na obekọ Quran mu no na wo no ena ma hu se wara akwa na ofiri Roman mu no ana na otwere Muhammad ho nsem no ena ma sa nsem no obi bebre ko wura ho okay ma je so wate Matias ya kwa nsem no so ya ko so onu ntade a ye hye na wo no kwa ya faso ye si usofo a mejo ya mra ya nim na wa wo se wutie na no peso hu ba bia odwan nwoma batakari eni buta a ye kita nso wo no ko 2 Timothy chapter 4 verse 9 2 Timothy 4:9 yes alete Abdul Salam na di agro no obi a o se mi wodi ma wo de die na kenkan wasi Paul na okasa o se ade a ni hia osoma na kwala ba ko se wo ba fa muluku abreme ya na ye ko so mu na ba me bata kari na muluku no ye de eno ye buta yes ye buta wow o se de hia me pa na me ko kwa moma ko kwa moma bia moma yes entina po no yisu Quran wo yisu ye ka na se buta yisu batakari yisu batakari yisu dwa moma as Muhammad na di Islam so ba na sa anya ma no na o de ye de wow and then mo bi ma dream sa se we muluku ma ya me ru twi no me bra de kro because o se enokre o se o ba fa muluku ne bra me muluku no nefa kokwa ngoma nefa bata kare bra ma ya muluku no me wura de kra ya fe muluku me da se ena ne ma kire o no enti buta ti po na po wuro ne na ase wuro ne na ase wuro ne hura ho mejo ye wo fuo na no ho nkwa wow ye ko ba bia ko kwa ye sala no ye nkwa wa wo ze ti ma no pese o hu ba bia ye ni mbutuo egutu wa sonda mu ya bia mo ma hwe fom ba bia ko de ni ti kopim fom e de bo fom no ka se afre ne mo se urade ti mu ampa no ko 1 Corinthians 1 Corinthians chapter 14 verse 25 1 Corinthians 14:25 na ba kenkan na Islam som e wo ho no mejo en ti se de omuka tire ye na ye jitu mu no na mejo ni bibi ayese Kumaru TV wo ho na obi so bi the TV station be miensa e wo se obi e ka wo so ye bia no ye ye bia na obi ahe e no kwa no obi etie obi a no obeguru ho ni wase ana tie mejo sana Islam som tie wow na mejo ya kwa ya ni ko ka Islam som a ye ka de nipa enti ase e be no obi nwinwi na obi kasa sei na obi kan sei mejo obi a wo san to pese ohun ba bia yesan ye sala biema nipa ko no ko Nehemiah chapter 8 verse number 5 to 6 e ko no obon so bo ye sala omudo bo ni tire east Nehemiah 8:5 yes na Muhammad enya masa so we so okay mejo na Muhammad enya masa ompie mu kura David because Bible by 600 years and sana Quran so ebeba na se sabre ni nyina na Bible o mo yesa na ma we bia na ye tititi so ma na se Quran no kura a imitation to Bible sanity mejo a imitate asna me kan ngemo fo muni na ye na bi fo na de ba ko ne se yesua Bible nko na yesua ye nkofo book fufuro bia nkofo book bia da ka to se wo ye wa de ya kwa kodi bonsam nche kwa bonsam so bisu sua Quran nko a ya contact another books na hwa ade de wo sa books bi mu wa ba ko copy Quran free anya se mo ka tire se efiri soro nti na kwa kan kwa no bi twesi kan bi twauti wow ka sa Quran efiri soro to bi twauti subhanallah dai edi subhanallah ana subhanallah mejo sa ma yesu ade enanu me ye wonye ma bia ye se abosomfo na ye enso na mejo enkremofo ne asorfo ye na ye dimu ye ko so ye bi mejo ade enda de be chinde bia ye yes abosomsam so bi be wura Bible no Quran mu dende enda akonfo mo so mo de piem o abosomfo ne ma ho ye na ye bu o nimtia no annen kremofo na asorfo ye nim se abosomfo do mo nkwa heaven because kon kremofo ye se nyankopon de ye se abosomfo de kwa nyame so o mo kwa de o mo nka ho kwa na se no enso ne ma to mo abosomfo na ye na ye atare ye se nyankopon na ahye se ye nye enso na ye nyame na ahye asomo kwai medo kuram adenchi de bia beti se ye di birthday asofo di birthday enokwe asofo me di birthday
Encremofo di birthday. Chief Imam ko di birthday. Chief Imam di birthday. Odi nso oni na massage dem ko di Roma so dem. But encremofo di mi na nyure. Wo pese wo se say abosun sem obi odi kan di birthday wa sasu we so yo ohine faro. Faro na di birthday. Faro na di kan di birthday wa sasu we so. Okay. So abosun ni. Oni Nyankopon ko ni twaka. Oni Nyankopon ni twaka. O so me po akọ Genesis chapter 40. Genesis 40. Verse 20 to 23. Na Pharaoh be the birthday. Genesis chapter 40 verse 20 to 23. To 23. Yes. Okay. Wow. Wow. Pharaoh did candy birthday. And the do by Nyankopon twamu. And to by Leviticus chapter 18 verse 3 to 5 now. Nyankopon ka tell Moses said mi be mo firi Misrim asase so de ma ko Canaan asase so na me de mo ko no e zo mo se ade bia na mo ye no wo Egypt no ho no se eye o se enye o mo ye no ma ko ye bi mo hwe no ma san ko ye bi ana mo ko so a ade bia mo ye no wo se enye ma mo nye na mo de mi Nyankopon ma hye mo no ana mo nye enti sa be de ni sa ma no Nyankopon cancel ye. Wow. Mejo ne ba ne se ne asofo di asofo Bible degree no Quran degree birthday ya jata ye ni obi gura be di birthday no dey ato apaso opa achede sanete obi amara ma achede ade am edim birthday mejo wa ma na achede se ono onya sanete mejo ye ni ba bia de free enti se ne ye ko abosomfo ne ma na ye no enti se wo sua Quran ko ana o tu ma ne wa de se wo sua de because imitation wa koken kano original no ho wo so wo imitation mu wo so na ba ya yesem Abdul Salam eya ayafo mo he ba bi adrei enkasa nke kawo mu a esa do me ka na te free e sare bepo wo break na stop na enye na so ba bi adrei ya stop nso enye me time no nso aso tina make a chance for mumwa eyamo fe na yamo de na musua de dia monto airtime ni bi maye ko wo be 2 hours and even 1 hour 30 minutes kwa ke be ka jagum o ma be kwa na mento ade akra yanko ne tentem abusua for bedu GB1 Industries GB1 abusua ko bi mo bo edan so o mo siwu dan wi a na carpenter ne de enua be guso ade aka ne se bo mo de ama GB1 edin emra utirim Everyone is a GB1, Mr. Momede, Mumma Bosomame. Only Tim Bob down, so that is one more at home. A damn Tessa, one can so sorry to the home. GB1 Industries, one more Kobe FM, a com. Now, a common so official road. But be a custom barrier, no, and one man at GB1 Industries or more. Every share for Jomo number CB. Number of the other friend, now, Omono, any Kita, or maybe Anyakama and Famao. 0540 0540 1232 12. 0540 1232 12 and I said 0243 577283 0243 577283 where GB1 Industries so number and me de atudwano me do mami ebisa mpacho me chiawo woni papa ebisa me chiamo madawoma monti ene nipa bebre nya yaresa ye nhyiamo a enka asamato nipa bebre mami ebisa se me fantudwa o se wo a wo hweme a wo yare no wose emfa yare enkopia samado na do yare ekopia samado a ye be sa ka cho se bi se boda we no anti ana enti na adusa se me nka nche ose wo wadu bia oba bi ho no oba wi aso nti atenka da be ma no pa nne mu mfumpa nkosi afre anadu kosi ahomache won ti atenka bia bibia mfa na hem ma ne nti se adu bi afama hem na aye bibi da bi enu anso so se osuose funu dabi uyo oba eso oti atenka eso honam timi yo de kakra eso ba ma ne ho ka ho yo yi na bibia akọ kama so on se de ade na tie won ti sa de we ya wonnim wi ase won ba ma bi nso on mo ya badabrido ni sisi yare wonnim se sisi yare ti ma ba ma wo ba ma kora dwodo abi sasman kanchel was se nu we nyina yo ba de nsa no haba ne lubra e bo ma ka bom na bi sasi yare bi ya general sickness de say malaria anasa yi hepatitis B and yare ahodo a eka ne pai adusa so ye expert in it wo se bra no won tereta wo bebo ne se dwie me pa cho je adusa number yi ma me adusa wo ya badum Ghana mpa adusa number ni 0500 110 115
0500 110 115 and answer 0557 009 824 0557 009 824 maame Edisa a number eno no me pacho me do Bafan Industries oru Bafan se won so ya badum Ghana Bafan do obi ene no Bafan de onye nne abafo Bafan ma kana won asem from last year and abedu sabri Bafan da so jira na so hey Bafan we footballer kwan ka ya for retirement and so papa say enu won no munti still na pom odene oda so jira na so we ya branch kwa usia Bafan abusia Shoshinga dri won here Bafan bu nem eduro nti Bafan so oba bi ho a na ya se twa ne cheche bosume beso a na ohuru amane o konfiti a wo baba bram obi ate wonye ne karika nso wo so a ase ya spark ne karika gigegegege o twa ne se adan a abuwa bi koto se na ya se Bafan se yare we o se bra no nyi furu se wo twi se twi wo atiri mu se coronavirus ya tiriti Bafan be timi ya sa ade we abusia Bafan se yare bia eye yafu yare so bia o yafu ma yekro wonam tutu ene chese Bafan se de yin o se nimno no so ahyeta ba bia the whole Ghana ahyeta ba bia Bafan se fo ni kire mu e ba bia person kotu Bafan dro bia so pen do so po dia o se me fa number e ma wo me pa cho Bafan number no enie 0453 511 501 0453 511 501 and 0208 233 058 0208 233 058 where your Bafan the numbers are what they edijuma abusia me do be mejo wan aso ye me do yesunsum nipa say da bia mejo e kana sami o sunsum nipa me bia ne ma bi ha na wonte ne ma bi ase a entre se fa akọ mama de atu be kafo ni chemu o mejo aso ye mejo di ka ye hwemu aya spiritual screening say the work hospital ne ye lab no ye be di ka ye spiritual screening agasa ba ifo de kwem ana abusom ana efie nkonya ana obi na de wakodi baabi ana wo hyebre na eye saa ye bi ka ye saa spiritual screening ni wie ni a che o say ha na wo case ne fire na se ehunu a na afo ye de akwanche na bufom na ye ka bibia pei na ho oto ho ye free abusia ade bia ni ho a o wi asem na ya any solution if there is a problem there must be solution enti tumrika e fo ni che bia bramajo wana so ye so o te abro na reme baby owo bia mejo so no de sunsun na ya adwuma fo asembra no ni asembra so so mfa asem na ma fa wasam tra ofie na mejo so mfa na home enter na fie e bia na person so sunsun sam mejo bia spiritual school e wo WhatsApp so ya eni panyina won na wo pe eni won na bu ye duro no person so sunsun sam ni home anante no mejo se sa fo no hia mo ma no mra school bi mo nhyase obi na ka o se cut them young nkwa ni so ani de bibi wura won trim won yire no no hunu na ni so abusia jamajo number si 0453 011 926 0453 011 926 and 0272854387 0272854387 bomodi afo ni chirem na mejo ebeboa me do Kumawu TV yewo adeoye we ye nyina bia nya ba akofo dia e mama nko be nyime hu mi na wo TV so ebi pa ko na ebi pa chese Kumawu TV aisa trotro no ebi fo na BC beautiful and BT6 Kumawu TV nko a yewo airtime bi bebre twa acha egua bebre we ye so fo pe ba bi akanyamsem ama wi ase ato nka bomode fo ni chirem hwe Kumawu TV mama nche features wa ha sese amana o kasai yadamu o yadamu o YouTube Samdakus TV SAMDACKUS na the TV na so YouTube yadamu live we ase nyina hwe woko Google ya wade the application be for 2C TV yadam live one day any papa 1.5 million and the way across the globe and we are seeing na here afei woko Facebook so a Facebook ya wo Kumawu TV GH our Facebook and also yadam live afei the same Facebook no your Samdakus TV and also yadam live the same Facebook no your Facebook application your miensa ni nyina damu ayi adwuma sesi ai soko enti so bi akore YouTube a oba Facebook oba wadam 2C TV oba so wadam ana oba TV ya so a oba wadam African countries bebre the whole of African countries there Egypt he
Morocco hɛ ahefa ayi India ya ka say Libya kura de na abuso Libya no mu TV bia o kuma TV ne yɛhwɛ abusia umpo na apɛde me se wunya betra wo yɛ star enti so wo se major my star kuma TV adawro ma usia kuma wo baabi so wo twam wo fitira ya adana se major so odana se efi se kuma wo da ma major yɛ star abusia so fa ho bra badi moy na wo so obi yahu umpo na apɛntokwa airtime no me se abu fra me na me no kan ho asem 0453 011 926 0272 854387 Anna 0200 603 602 0200 603 602 when your number say didi juma ewo kuma TV so from bia na ma otwetwe nkomo ya bo so ebda form the whole Ghana TV station ne border form ewe kuma TV umpo open to kwa akokon abusia me bebia me phone line atom ene ya ntimi amfaya time ne nti eya me ya enka fe me wura mu yiye ma me take this opportunity na me phone line no fi say me time na cut just 5 minutes na say me film from me hwe se betwe afa 1 or 2 calls bia 0200 603 602 0200 603 602 ya mere fa sa say we me dada no egu screen na ase momo de afa ba ko na frɛ ne anu ni nkomo me pa cho me da ase Abdul Salam obi anya ma ye de yanka jamum obi ama yanka nkonkobu benya kwa mpa nkobi amfrɛ kala na ntom kura nka mepe na nka de esu de akra ba bi edu ye no wo kyerɛkyerɛm sɛ wo ka ne sempo birthday wo se birthday bosomsum ni obi wa me nyankopɔ twema nso ya fa ne fero wo me ya wo se Genesis chapter 40 verse 20-23 anu na fero bi ka di ne birthday fero so ne nyankopɔ problem ti so se wo sum nyankopɔ dia nyankopɔ se me yima firi ha ade ma kodu Kenya asase mu hwehie ma nkosuya madama na tiwade na se de fero ya me nyina tiwade nyankopɔ so mpɛ watwam na minister of the birthday me di me 24 April na dibi matomra chief imam kodi ne de last year so this year nso okodi Roma for so dem chief imam emra na chero heaven won kobi Dr. Williams wodibi heaven won kobi Dr. Menso Tabe wodibi heaven won kobi Dr. Ajina Sare omu nyina won kobi wa pa the baby awurade nyankopon adusua no minia bo mi esua de abo kadagum Major on say so nyina enso sa abugo di nyina o ma Bible school asua sa ade no no sa bete hello abo nya obetre hello 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 ebusiafo edu course amoma me bre hello no energy na senior prophet the nation's prophet Ebenezer opambo was the free anu ba no free ato ba no senke free anu anke ase nyina adurabu no na ba nyina no niam anko na mete so ade na moye mesa wo friend gina ho di ansa na ba friend make sure say utini set wo lo no e ma me nyina no hello na me bre abo yanko hello and as one of can say o degree no omo no pa omo eja ana be dem bizan gremo forces do Quran him fan ana ya tre birthday wom Muhammad ya woni da ben obi anim wana di Muhammad birthday obi anim ya ntre no Quran mo ene de ya ntre na Yesu Kristo birthday Quran no ya no kore ya woni da obi 25 December ya ben ya ben obi nim radio azamo mezebe kana bigezo yanka abusia ya na ko ka asem no platform we die yesua die yemfa wada Yesu Kristo ese ya 25 December da ben wanu ayi say Yesu Kristo 1st July mo ade yin say no ne ko wo 25 December ti Yesu Kristo ko wa nya 6 months premature ko nu wa nya 6 months onya 5 months and say 5 months 25 days and you do Yesu
we enya no kore Madam mo nsu ade o enya no kore mama mo yɛmfa books mi yori yɛnka sɛ ɛnyɛ yɛnka so mo obi gya som ne som a ɔsom but ade bi a obesom no hwɛ sɛ ade efiri fa na ba bidu pɛpɛ so se saa na teɛ because ane ma na yɛka birthday Quran ba bia ni wa yɛtwerɛ birthday because Muhammad obia ni yɛsɛ mo antwerɛ da de Muhammad no ma antwerɛ but obi sɛ Muhammad sɛ ni nua no ha yɛdi modi nkyerɛw emre bi sa ma na mi sɛ Muhammad ntu kɔ na ka go na chi di voice na akokɔ kunkum mo nyina sɛ de bɛ fa no ho wa wa no sɛ story bo ha yɛ ka nta de bɛ sɛ mɛdo anyansafoɔ ɛna som nyame mo ɛnya basiafoɔ na nya jimifoɔ kare yie nya jimifoɔ tina Yesu ba wɔ sayare nyina jimifoɔ de wɔn jimi ansa na yare enti obi bia ɔka no kora ɔbɛta ka obi ya sɛ nipa no na adwe ne nyɛ yɛ ka asɛm a yɛ ka kyerɛ obi a ɔwɔ adwene ne nyansa mɛdo da bɛna ɔkɔsi abɔdanfo a wakyerɛ adwene sɛ gyina no mpirikyi wo dabi yɛ mpirikyi bɔdanfo dabi ɛna wo ka asɛm a ɔka kyerɛ adwene ne nyansa nye nipa dua ɛte wɔ no mɛda ase ntere ka asɛm kyerɛ ɔkɔtena fie na akɔda na fe de na wo kai wutum se asɛm asini kan yɛ no no prɛ na ɛtɔ so mu badwo ma no sa na tie enti bɛde asɛm na yɛ ka no ya de foforo kora ɛno no ɛwɔ ɛno so no buku foforo mu ɛnso wɔn sɛ yɛ de aba Quran mu enim because ade akore ɔmo ma ɛte sɛ ade akore anka ho asɛm no ba sɛ kremoni wo yɛ na yɛ den na birthday yakɔ sesa de aba eti birthday no ni Quran no mɛjɔ ba bia ni hɔ no na chief imam ne boa on frɛ no on kyerɛ sɛ hai na birthday wɔ chief imam no amu kyerɛ wɔ bia birthday free ya sana eba be wura Quran mu chief imam no amu akɔ di birthday wo so se Quran no birthday nim na se chief imam ko wonim de ɔyɛ o Quran mu na ɔyɛ chief imam ya ada books ni nyina mu masa honi o na chief imam de mɛjɔ ya nka no wasam sa o wɔyɛ his eminent Quran na wa hifze aguni wɔyɛ kronkron mɛjɔ ya wɔnka agada no na fɛ his eminent no na se fidie de no ho saa nyɛ saa na moka no mɛjɔ agya me deɛ borɔforo menti o mɛka sɛ ne ɛyɛ tati bi anasɛ abodi bi na ɔmo de bo na sɛ wankasa chief imam no kora wo a woyɛ kramɔni kora hɛ da nyene ni mɛjɔ na sɛ chief imam wɔyɛ nipa te sɛ mea saa ɛnti wo nyene ni ana ɔgyere di sɛ wɔyɛ nipa na ɔgyere ni sɛ wɔyɛ kronkron kronkron mɛjɔ na wɔn na bɛtuma di fa na asase wɔ esu sɛ wɔn yɛ kronkron yɛ bɔne da ɛne nkramofoɔ asɛm wɔ deɛ obi na ka ɔsɛ about the case asɛm na ɛda mo no aso yi wɔ deɛ ɛnyɛ mo na meka yɛ o monyim mfirim Abdul Salam na ɛka ɔyɛ kramɔni ɔnyɛ kristoni ɔba ade nhyira yɛn Abdul Salam dabi adwene ma mentwa so ma hwɛ yi a bɔmbo no bɛto ama akɔkɔto akɔkum ayi China foɔ ne America foɔ Abdul fa namba to dwa mebakyɛ wɔn a wɔpɛ sɛ wɔfrɛ me mɛjɔ ɛsɔrɔ ehia mo a wɔyɛ serious mo ɛnyɛ mo a yɛ abɔfrɛ wa na sɛ wɔfrɛ wɔ tie wɔ num asɛm bi saa wowɔ problem na me wosusu kyerɛ me na me ntimi a mɛjɔ mɛka nɔkɔrɛ no akyerɛ wo that's right na meba ha meyɛ bi frɛ me susu sɛ adene menyɛ saa adwuma no ebi bisa me loto number ebi bisa me sɛnde ma me mɛjɔ menyɛ saa adwuma no ɛnti wofrɛ me a ahaban ho nneɛma a meka no sɛ wowɔ saa problem ni bi a asɛ last me mɛka kyerɛ sɛ mɛjɔ wɔbaa ne kunu atwi na obi atwi na adi a na ɔbɛrima wɔrɛ frɛ me ana ɔbaa ɔpɛ awareɛ frɛ yɛbɛkyerɛ wɔ adeɛ a wode bɛyɛ mɛjɔ mekyɛ maa no adeɛ ba maa no mudi dwa no mekyɛ ɔma deɛ baako ɛnɛ ɔbaa bi a odi dwa wo so wo sika ɛtaa yerayera no ɔpɛ atɛ baako 7 atɛ yes mɛjɔ fato a ade no a wotɔn sika a wode gum no mɛjɔ fatum mɛjɔ spiritual marriage no mɛjɔ sɛ nwi na ma no de bɔtire no spiritual marriage ɛfa hɔ no nti wotɔ saa nwi no a make sure sɛ wode bɛhyɛ politics tuntum mu fa nso si gya so ɛhyia fatum na yi nkyene bu ogum 1 minute yi wa break powers bi ɛwɔ na fa kɔbɔ wo ti deɛ bɛbɛkyɛ maa no ɛda nwumere no no ka ho no bio na yam na idea enwi na ma foto de bego tire no e ho na ma fo so nya spiritual marriage bebrebe no wow de na na mpaibɔ no spiritual marriage nya mpaibɔ frɛ na nkyerɛ wa haba ya bɔ mpa ya breki enso no na gune tire so me se uto sa enwi na me bi sure so de be share quality tuntum na fa so si ja so ehiti afatum se de be ya nsu enka nwi no na yi nkyene bo ni bi nya power ɛsan no bi fa bu so hye no ma nwi na 1 minute wow
na fakoboti and one no powers dia wo Abdul for number 2 biara ya phone send me number 0248 37 68 21 0248 37 68 21 from na me no nkomo where Abdul Salam the number ebusia mapon mentu aso bi me na meka cho me se mapon o tira me ntime madwuma o tira me adwuma ho me so nipa madwuma ho me minia agro na efe me pa cho me bumfu ye sua de adesua de teacher ne bia na ho nye enika bia ne nkwara oba na ne nkwara omuna ti da bia mesrawo maye mfom so okasa mu afa che me ye nipa bia me eso wani nso a bo mabaso na bo mpa yeta mechi na program na nkoso me ni na edi dwuma no ni ho a me ni ho abusua oba de nhye nyina kuma TV mo da mo mpa ye enkaye fi say o mama bia ne ho ehi ena do ya de panso ya na atamfo e ta ho na doso mo mpa ye maye na mo mpa ye nta ye CEO yewura ni TV ni no mo mpa ye nta na chi fi say edom ani sadoso entakrache oba de nhye nyina abusua me de nchi akase achia me amayere me chia me so mambeki me to so anama sorry me yiri nti na ma mete ba bie me mfa ni menya ma me yire na nso se wona hu me nkane no a ke bia nka wo mpeme da wa wo de me che no oba no aya ade ti me bona ba so odi se me bona ba so oba de nhira me chia me manyina especially me true love afa papa akata wan akata wan so I say when are you so na se forklift de dada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me beturu ye no ana nchance ni twa no aye me de ya se wo chale me nua na ja obi abodan so ma no na nye kra wo the way we find to kra dem finfin no nso to ebebo ne se shawa no chama aboko de me say ma bokasi dan yo e de am international contractor na oboso na me nua iba ya wo se chale nsuo to a be se shawa roof ni nyina anye papa wo dada GB1 ye say rain go away come again another day unse na no oba me ma IBR we are okay aside IBR no ye wo alozinc and ye wo self lock na ni nyina wo de anyina nchen kakra say dia abebom sonko kura ne say ye wo emboss and you say me to me the number emboss there be we safe o the board dan so papa ensu to awie bo apetampe utim ya utim de tim enti mo patches say me dan be say di mu ye free bibi re-roofing sa re-roofing no obepomodin